swela kule oledi ukuthi lithini bafowethu kuna flop Moja Love Channel 157 ngwana wa Tshwenya. By the way, my name is Israel Matseke Zulu, GP ma Orange the Keto Professor Kingwana Mune. Akubenjani? Yes sir. Lebitso nna ke nna Linda Daman ke na 31 years ke dula mo Phomolong Trigen Street. Lebitso la ngwana ka ke Neo Daman o na 13 years. Ngwana ka o tshonya ka hore ka montlong ha wa mamele wa tella thata ane a bone nda re bone ka ofela ka montlong wa mutlwellang fela ke auswa hae fela wa second born. Ngwana o thomile o tshonya ana le hantla qala o tshonya na 2 years. So nna ka ipotsa fela hore tlo hola aba right. So after the death of my parents, that's when it started getting worse. As a control layer, like I mukhale mamotsare na go hopotse go kwa ka nkise mabitleng. Ngwana ke le ka zama ka bua le ntate wa hae, nna ntate wa ire gauhane a re mo. So ka kopa re tla tlo nthusa ka ngwana. Ya bona ke motho sa ikeneng yena. A nontsa re ke ngwana o tla hola, ke ngwana o tla hola, tlo tswa mthotso mo yena. So ka kopa le mo kerekeng bo sister ba ke tsana bona ke re gore ba za mo bua le ene ba re mo tlisa Sunday school maybe o tla ba right. So as khala ke batluwa ke qadile Sunday school ke this month a so itsamai haholo ka se re o changeitse o re jwang go sa so itsamai haholo. Papa ha o teng ona mothemisa o dula Winnie Mandela ko Tutusa. So go hona ba zamang hore ba bonda because kona thumile gore ba serious o bonda le ngwana ha last year. Kile ka bona because of everybody o re tryile ka mo hae. So wa re hlula wa re palar mameli. So that's why kile ka ngwalla ho lona ho ngwana wa Tshwenya hore ke kopa le tsene le nthuseng ke batla mona ka future e bright because o hlalefile sekolong wa batluwa ma go hlalefile ba re o hlalefile bile a zanga ba foila since ba ena kena sekolo. So ke ba worried hore next year o ya grade e nngwe e kgolo grade 8. So ha ke batla tsa mega behavior ya tsamang ka ona go primary because go sekolo tsa go high school tletse di bully ba tlo mo lematsa. Dumelang mama. Akhe go tleka teng ha re teng man re tswa ko Moja Love ne o ngwana wa Tshwenya Channel 157. Okay. Mama ke mang? Mama ke Linda Daman. Bani? Linda Daman. Oh Linda Daman. Yebo. Oh mina ngo Israel Matseke Zulu. Mina ngoJiyani umqondisi mama. Singangena mama sihlale phansi. Ningangena baba. Alright. Yamukelekile kalamba. Okay. Okay mama njengoba sesihlele phansi siyazi ukuthi awusibizanga nje. Usibiza ngoba kunenkinga kunomntwana okuhluphayo. Asihlale phezulu kwendaba usichazisele ukuthi yini problem. Ngwana ka lebitso ke Neo Daman o tsa grade 7. So ngwana o ke mothulong a ke tseo ke tla bia jwang ke rona le enga or jwang ngwana ha ngwa le sekolong. Okay. Ngwana ngwa di exam le test fela ko classeng. Ngwana o tsamaya le weapon tsa o lematsa mo bekeng ya hae. So ha ke mmotsisa ke re wa o tsamaya le dintho tsa so mo bekeng ya hao a re ke for protection. Okay. Protection for what? Ari agro wa tsawa go sekolo ne ba mbulisha last year le last year na mo bula vele go sekolo. Okay. So are yena o tshwarela for protection. And so no di lasi o lwile hape le auswa hae. Okay. It was ugly in the society. So ke boya vele ke a bona mo kitchening or something was going on mara ke eng ke botsise o so teng a ra ke tla gona go botsa because na dutse ke chomi ya hae. So ke motsisa a ra botsisa yena o ke botse ke second bona ka ra mama Neo le ausi ba lwile. Okay. And mo bilang o la ba fitla hore ba gamane le ka di rola la tsa o beka ke bana ba motho. So ke ba botsise ke re le lwela eng o mong a ra ena ke tse mo ena ka re tlhatswa pizza yena dula fasa sheba TV. So o moholo a emela atima TV ola a kwata dutse fase a laita TV. So o rwa sala wa etsala mo abazamba sa itlhole se ke ka botse ke ntho le etsang ha ke rate le bana ba motho and ke le rata kaofela. Enga ya gae e costa king o na le ena ntate na le
o mo godisitse o a mo godisa okay mo montlong o teng motho wa monna a teng or it's a house of women or that is why abona ilintate okay Gianni unombuso yini enyaka yenzayo wrong ngaphandle kokuthi uphathe isikhali nokuthi bayalwa phela abantwana mabelandelana ekhaya vele iba khona leyo ngeke kuhlale ku right iyayitsakala yini enye into futhi engihlupha ngayo mangathiwa la endlini kuyophekwa late akunakudla emini or odlile esikolweni uyadla vele esikolweni yaphaka makafika la makafuna ukudla uthi sisazopheka uba angry shayisa iminyango crack amafestera ngoshaya ivalo makathola umntana endleleni yaphusha umntana wela le nabazukula eJardini abayithu no sekuzwa kahle mama isikhathi ubuya ngasikhathi sini isikhathi manje makabuya ubuya ngabo 3 after makhwaya wabo la esikolweni kodwa nje akasolisi ngokuhamba ebusuku yena kusumuntu othanda ukuhamba ebusuku akabheni izinto zesikole right uparticipate nje kumakhwaya nebhola sengisho ezincwadini zakhe animbone efunda kodwa uyaphasa mara uyaphasa okay ukuphi manje ukhona woza naye mama okay lena la ka ke nna Neo ke na le diseko tsora 13 ke na le 12 ke dula mo Phumulong huye lo mncane so ya wena yebo umtate wa montlungu awa o yeng montlungu so wa sa behave tse ka ngwana wa tshwere ke tlala o raga menyako o batla go jiwa kana kwa gao ba o botsa gore go santsane go phegiwa wa di reka dijo awa ile wa tla le nama wena montlungu so wa nka kae matla enga e o nka kae ya gore wena o vorvae o batla dilo di etsagale kana kwa gao immediately ha o tsebe o ngazohlanyisa wena ha o tsebe ya eng wa rata lwana le oswa gao a ke rata disturb you a ke etsa something a ke rata to me a ke rata motho every time provoke ke enga ya yini okay ke enga iba kwa king khale ke sa bona papaka it's anger management skills is needed na le enga ya gore galo sa bone papa ga wa mmisa papa ga mama papa ga o motlogetsana la menies papa ha ye re gawani 2020 okay bekana ngakeni ngisakhumbula manu ule abateng mo lifeng fela ule contributor support waphila nakukudlala lena na contributor support okay so ra gawhana so since re gawhani nje a contribute handle a contribute the only time abatla go nna ke a tshwantse ke mokopa ke re kopa o rekele ngwana ntho tsa gore a contribute that's when o a re nna ke tshwantse ke boelane le ena okay mamela la kana o malbitso la gago Dineo Neo sala phumula dikelete enga ya hae mo etswang teng I was shocked ha bua ga mokgwa buang ka teng cause na all along ne ke potsa gore cause ne le motho o leng close le papaka my late father so after ba tlhokofala ke motho mmileng o change dintho tse ngata ka yena bonna bokala ka tsheko mo bophelong ba gago you must be a man and you must be strong pain ya gago ke a feel but pain ya gago a se pain e etsagetseng ko wena fela mo lefatsheng ko South Africa more especially ka fela re gola jwalo bontate ha bayo ba bang ba la ba liteng ba useless relationship ya hae le papa hae ke ya papa hae mo yena ke ele ya rena ha tlile o rata ngwana ka tšhelete
o rata ngwana ka kota ka cold drink a ba bana bond ya re ba ka dula as father and son ba dula ba bolela ba botsisana gore o jwang sekolong o etsahala eng what's happening in your life right now bolong o tla kae a bana yona so weapon wa o ya ka weapon ko sekolong ke tsamaya ka dibuka fela weapon a ke tshwara mama ukhuluma iqiniso o na le weapon e kile ka ithola mo bekeng ya hao e le screwdriver tse ngata ne ba tlang ka school bekeng sa zanka tsena mama mo school bekeng sa ka nna ke tse bore tsene jwang ka last like since from ke sa thoma ne ke tswa ka di-classeng ka di-break ke tsamaya ko dlala le ditšhomo tsaka weapon ke tse bore ba ikentse jwang weapon ke tshware ke na le gore ke tswe ke dlale le bagotse baka ka breakenyane le lunch ke tswa ko di-classeng re dlala bolo sometimes so beke ke isha classeng fana teacher ke na le gore ke ishi ka gore ke tshaba gore ba tlo nkutswetsa di-textbook aba o phule ko sekolong ba o pula so ha ba di pula ko sekolong wa reporta ko principal why ke reporta ko teacher and then teacher besa etsang fatso ba bitsa wa disia na ba bitsa ba punish ha o lwana le o swa ga le lwanelang le be le khamane nkare le batlo bolayana lwanela dikotolo ntwe isiso sekungaze kufa umuntu sokungaze kufa umuntu for kwasha izitsha go tlhatswa dikotlolo a sintho ya basadi or ya banyana le monna wa ditlhatswa dikotlolo le monna wa cleaner mo fatshe mo siyazwana from today onwards uya cleaner uya washa izitsha ha ba roma ba ufa task ba godisa ba utisa kontlung ya gago tlo etsa jwang relationship ya ka le ausa ka ina lo ribe sharp sometimes ba bad Chiani boy yebo uqhuba kanjani esikolweni waye ungafundi la endlini esikolweni ngiya practice ufunda esikolweni kuphela awube nama homework ama-homework ngiyayenza eklasini waye ungenzi la endlini awufuna ukwenza la endlini why ngithi ngifuna ukuyodlala yeah no mamela la ukudlala kubhatali akuna degree ukudlala the word homework means you must do it at home usantsana ule fresh so tsubi usonwi itshware gantle so that you achieve in future you become a better man so ugqokile amateki mina ngibona ngathi ready the way ugqoke ngakhona right as apply a punishment so that azosikhumbula nangelinye ilanga ukuthi into wrong ayifuneki asisho ukuthi ugangile utshontshe imali wenze no angalinge futhi ayicabanga into efana nale yeah all right ngimekele esandleni sakho babchiyana mpana mina sihambe sithi ukufaka uswazi oluncane ne boy ukuthi ube right ube strong ne ungasabi nezinkinga zokulu ungasabi neeng yezo yeah siyayikhipha ne funa siyikhahlele la ngaphandle enga mina nawe ne yeah siye boy sasa sifuna ukuza la suze bathi une graduate la ekhaya yeah yabona manje ngoba usungitshela ukuthi uyayazi frog jump ungishayela yona kay 5 ngizokutshena mangibona ukuthi uyishaya kahle angizokutshena asi shona khona lapha frog jump 3 woza mfana sibulali enga wabane enga seza sizokulala asiye le ndawo incane lena uyajika noma ka u20 woza asiye boy mama complain amora tla re tlo la 3 let's go there is a makinal enga ke khale ke sa bone papaka 1 2 emisa tlhogo 3 yeah 4 5 6 yeah ha tswa ko sekolong ka mane wetsa so ke ground ya gago 6 siyafika la sifuna ukufika khona yes 7 yena le auso haya se batho ba very close aba utlwane vele aba utlwane because of maybe ha dlala le ngwana hae a wisa ngwana hae ho rasiwa ho halwaniwa ka montlong so from now on ke tla dula fasila uswa hae
ke bue le yena amandla awafuneki eyokugcina let's go asiye futhi frog jump hayi 3 manje sengiyakuzwela manje 10 3 woza malone shayela let's go woza malone 2 let's go ungaguqinga amadola siye malone woza malone woza baba shaya malume yokugcina siya I fika punishment e fila hore e tlo dula ile always a memory mo ho yena hore a ska hlola a phinda a etsa lo tsena di etsa cause of tla tshawa maybe hore nka le bitsa hape o ikutla jwang ke tukutlo tse le sharp so ha o nagana se re sentseng ko wena ka tsheko le se re se buileng ko wena ro khalema o khalimegile go thusitse o ka se tlholo ba le enga ke batla o wetse commitment o bue o ipuele wena ke sa o buela nna o botsa mama ga gore mama from today ka se tlhole ketsa so di wrongs tsa ga wa di tseba after o latele ka di right tse o tlo di etsang gore ke tlo etsa so go bontsha gore ke ngwana gao o batlang gore ke be yena o nontse mo tseba no so qala o change and go change go dangerous because go change ga gao attitude ya gao le character ya gao entšha e ka etsa gore o ithole o le ko plekeng tse no sa nagana gore o ka ba teng rona ra tseba re na le experience re le ra ba bana le rona that is why re tseba gore ngwana ha tsamaya motsamayo o so a ka fella a le so a retse jwalo ke yo mama gao o buelena I'm sorry for it ntone ke etsa ka sa pheta ke etsa ke tlo etsa ntho tse ke etsa ke tla tlhatsa dile di jwana ka sa tlhola ke betha bo sese ke tla thoma hlompha as from today o tla tlhokomelwa ke mang ha o shapa bo osi ba gao azanka be ka lwana le osi wa ka ke a tseba gore re santsane re le ba banyane re dula ko ntlong e one ne re lwana because re santsane re le ba banyane ra kwarana he wena papa gao o so wena papa gao hana tšhelete wena e bakwa keng ntweo ke mo re golelang teng the environment koko a re kgalema a re tla bolayana today ra ratana a re nke ka gore no santsene o le monyane ke fila relieved o itine ke na le yona mo mahetleng ya ka ke fila e fuluhile because of o phela le ngwana a behavior ka mkhwa behavior nga teng is not nice ngifuna ukuzwa kuwe ukuthi iprocedure yanamhlanje le esiqhubile iyakujabulisa na uyayibona progress and then yini wena ozifuna ukuthi azenze phezukwalezi azikhulumile nawe ama commitment ozowayenza kuye njengomama nangarata ho le leboha hore le tle mo motseng wa Lambane le utlwile sello sa ka la tla tlo thusana le nna ngwana wa ka ka morata he's my only son ka mo hae re na bashimane o mong tlhokofetse so mo baneng ba kwa hae ke na the only son a leng teng so ha ke batla gore a hole a be gangster because of bullying a ke batla gore a hole a le gangster ikutlwa matla a ba wesa o feletsa le tronkong ka ba a boleile o mongwe kwa habo neo ke a o rata ngwana ka ene wa tseba ke gale ke zama o bolela le wena go dulisa fase o sa mmamele so if today we can see the value o change ke tla bona ka wena bo seriousness ke tla bo bona ka wena ha ko botsa ntho e etse ka nako eo ha ko botsa ntho ko botsa re ntho ha iteng lo bethantsha minyako ya tura minyako ngwana ka ke bereki ha ke bereki lona wa tseba o sa batla mama gao di la Costa le di Nike o tla etsa se a se kgonang se a sa se kgoneng a se kgone
ha qala ho lla ke utlwile bohloko haholo. I felt like nkebe ke tsebile khale, maybe nkebe ke khonne hore maybe nka ilukisa if ne ke tseba problem ya hae ke eng. The more ni bhekelela le program, the more ningayibhekeleli nje ngoba niyibhekelele. Isupporteni, it's a movement eyethu sonke. Lonke ikhaya ngibelieve ukuthi linomntwana ohlukumezekayo noma onenkinga.